bidasubirwaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yavuze ko ihagaritse ibitero ku mwanzi. Uhawe ikaze Flight Official. Ikaze Flight Official. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Flight Official. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Mubwira ngo niba ari ugifungura iyi video nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tubane mu buzima bwacu umunsi ku wundi, uhabwa amakuru agiye atandukanye mu byiciro bya bigiye bitandukanye, inkuru zigiye ziri guca ibintu muri iyi minsi. Mu gihe rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo ihanganye n'ingabo za M23 ubwayo yavuze ko igiye guhagarika ibitero byose yagabaga ku mwanzi kwabo yise abanzi bayo. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zigiye kwifata mu kugaba ibitero ku mwanzi, ndetse zisaba abarwanyi ba Wazalendo nabo kubigenza batyo hagamijwe gushishikariza ibiganiro by'amahoro binyuze muri politike. Mu itangazo yasomye kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuwa gatandatu, umuvugizi w'ingabo General Major Sylvain Ekenge yavuze ko FARDC irimo gukurikirana ubwitonzi igikorwa cya M23 cyo kuva muri Walikale ikagera ahitwa Kibati. Nk'uko abivuga, M23 ntabwo yatangaje aho izagarukira mu kuva mu mujyi wa Walikale n'ingero zawo. Akenge yavuze ko kandi FARDC yafashe kiriya cyemezo kugira ngo dushishikarize kureka imirwano no gukomeza inzira za Rwanda Nairobi n'ibiganiro by'amahoro biheruka gutangira muri Katari. Mu kiganiro cy'abanyamakuru kuwa gatandatu, Therese Kayibanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko ku ruhande rwa leta yiyemeje guhagarika imirwano vuba bishoboka kugira ngo barengere abaturage ndetse bakomeza gupfa umunsi ku munsi, ibyo ngibyo bihagarare ndetse n'ibyo batunze byose. Kayibanda yavuze ko kubera uburyo ubu bushyamirane bwagiye buhinduka, ubu basanze ari ngombwa ku bw'inyungu z'abaturage kuganira bitaziguye na M23 mu gihe byagira umusaruro wo guhagarika imirwano nk'uko abivuga. Minisitiri kandi akomeza avuga ko uko babona ibintu ubu ngubu bitandukanye n'ubwo byari bimeze mu Kuboza cyangwa se mu kwezi kwa 12 igihe biteguraga gusinya amasezerano n'u Rwanda. Nk'uko abivuga ati, ubu nyuma y'amezi make hari impinduka zagiye ziba umunsi ku wundi. Tariki ya 12 z'uku kwezi, leta ya Angola yatangaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye kuganira na M23 mu buryo butaziguye, kandi ko ibyo biganiro byagombaga gutangira kuwa kabiri w'iki cyumweru. Ariko M23 yabyivanyemo ivuga ko ibihano byafashwe na bimwe mu bihugu byari Burayi bigamiye iyi nzira y'amahoro, cyangwa se bivuga ko bibangamiye inzira y'amahoro. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa gatandatu, Minisitiri Kayibanda yakomeje avuga ko bibabaje kuba M23 yarivanye muri ibyo biganiro. M23 mu gutangaza ko igiye kuvana ingabo muri Walikale hagamijwe gushaka igisubizo cy'iyi ntambara mu nzira z'amahoro, na FARDC gutangaza ko itazakora ibindi bitero kuri M23 n'intambwe ishobora kuganisha ku bwumvikane bw'ibiganiro bagirana umunsi ku wundi. Gusa si ubwa mbere impande zombi zemeye ibisa no guhagarika imirwano n'agahenge, ariko n'imibanire ariko nibimare kabiri bitarenzweho ku ruhande rumwe, ndetse n'urundi ruhande bigashinjanya ko rumwe rwarenze ku mategeko n'urundi rwarenze ku mategeko. M23 ejo yatangaje ko mu gihe habayeho ubushotoranyi bw'uruhande rw'ingabo za leta mu bice igenzura cyangwa se ibindiro byayo, bizatera kuvanaho icyemezo ako kanya. General Akenge nawe yatangaje ko FARDC
yibikiye uburenganzira bwo gusubiza mu gihe haba ibikorwa byo guhungabanya guhagarika imirwano cyangwa se kwibasira umutekano w'abaturage n'ibyabo. Ngibyo rero ibya M23 ndetse na FARDC bavuze ko bagiye guhagarika kuba amakimbirane bose bagiraga. Ese ibi ngibi hari icyo bigiye gukemura? Mbese ibi ngibi hari ibyo bigiye gufasha abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Umunsi ku munsi iyi ntambara igenda igwamo abantu b'inzirakarengane, abasivile babagiye batandukanye. Ndagushimiye cyane rero wowe twatangiranye iyi video, mubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe niba warayikanze, kandi mubwira ngo niba utarayikanda nawe yikande kugira ngo ujye uhora umenya update zose ugenda ubona umunsi ku munsi. Ndagushishikariza rero ko iyi video wayisharinga n'abandi bakayimenya, maze tugakomeza tukunga ubumwe. Fatu Official.